Môre julle. Ek lees hier 'n comment van Jaco Kleinhans. Ek dink nie hy besef met watse mense ons regtig deel nie. Ek meen die EU is 'n absolute duiwelse organisasie. Hulle is deel van die UN. Soos julle kan sien, um the Tower of Babel, Toring van Babel was die eerste sataniese wêreldmag gewees. Vandag sit ons met United Nations van uh Openbaringe 13. Dit sal ook die laaste sataniese wêreldmag wees. So ek dink ek dink nie hulle is foolish nie. Ek dink hulle doen hierdie ding as prys. Jy's om die digitale ID en daai goeders te implementeer. Onthou, hierdie man wat julle hier sien, werk vir die World Economic Forum. Dit is sy base. Hy vat die commands van hulle af en hy implementeer die stelsels hier in Suid-Afrika wat hulle graag hier geïmplementeer wil hê. Selfs met Bill Gates en Howard Buffett. Hulle implementeer die stelsels, hulle word geld gegee deur die EU en die United Nations. En dan gaan vir julle 'n videoetjie speel waar al hierdie geld vandaan kom en hoe dit deel vorm van Agenda 2030. Nou as julle nou nog nie weet wat Agenda 2030 is nie. Agenda 2030 is a global plan adopted by the UN in 2015 to achieve a better and more sustainable future for all through its 17 Sustainable Development Goals. So kom ons kyk gou wat is die aim van Agenda 2030? To end poverty and hunger in all their forms and dimensions, and to ensure that all human beings can fulfill their potential in dignity and equality and in health, in a healthy environment. Nou kom ek sê vir julle, hierdie ding is die grootste kon op hierdie aarde uitgedink. Want wat doen hulle? Hulle tax jou op carbon footprint. Hulle al jou taxgeld gaan vir hierdie goeders. Sodat hulle agenda kan dryf, sodat hulle die mense nog armer kan maak. En glo vir my, Bill Gates sit agter hierdie ding. Hy is die grootste con artist wat jy kan kry in hierdie wêreld. En hulle gee net heeltyd vir hom geld. Hulle gee net heeltyd vir hom geld. Daar's geen bewys dat sy muskiete projek enigstens werk nie. Hulle sê, hulle het 'n studie gedoen, hulle het sy muskiete gevat, wat hy geneties gemodify het. Hulle sê die muskiete leef langer en hulle dra die virusse oor na die volgende generasie toe. Dis 'n groot vuil, maar nog steeds sal Macron en al daai mense vir hom geld gee. Selfs klomp Afrikaner leiers wat nie weet hoe gevaarlik sy projekte is nie. Geneties gemodifiseerde mielies wat kanker veroorsaak. Maar ons Suid-Afrikaanse boere ontvang dit met oop arms. Ons sal alles eet wat hulle vir ons gee op 'n teelepeltjie of op 'n silver spoon, soos hulle dit sê. Maar daar word nie vrae gevra nie. Dit word net aanvaar. Ons land is in hierdie situasie oor ons eie te doen. Oor ons alles aanvaar wat vir ons gegee word op 'n silwer platter.
Ek sal nie sê dit is foolish nie, Jaco Kleinhans. Ek sal sê hierdie goed word gedoen met 'n agenda en julle moet onthou dit word gedoen met die agtergrond van Agenda 2030 sodat hulle die populasie kan beheer, sodat hulle ons getalle ook kan beheer. Onthou, hulle het reeds, kom ek gaan doen gou-gou hierdie. Ek wil nou gou-gou vir julle ietsie gaan wys. So kom ons gaan kyk gou-gou na die with cities of South Africa. So hier is 'n hele paar stede wat deel is van die World Cities. Kom ons kyk dit gou hier. Um Hierdie is nie conspiracy goeters nie. Hierdie goed word gedokumenteer. Kom ons gaan hier na die website. Die World Economic Forum. So as ek vir julle gaan sê dat Pretoria, daar's 'n hele paar, ek wil net gaan soek waar dit is. The four cities of South Africa. Nou as julle nou weet wat 'n C4 cities nie, dit is 15 minute cities. Dit beteken hulle gaan jou stede so verander dat jy nie kan uit 'n omtrek van 15 minute weg van jou huis af kan beweeg nie. So dit beteken jy gaan moet werk binne 15 minute van jou huis. Jy gaan nie winkels toe kan gaan vanuit 15 minute van jou huis af nie. Ja, so ons stede gaan hulle in verdeel en dit gaan alles gedoen word met die digitale ID. As jy wil oorgaan na 'n ander gebied toe in 'n stad, gaan jy jou digitale ID moet gebruik. Dit alles val onder hierdie nuwe agenda 2030. Mense, julle weet nie waarvoor het ons onsself ingelaat nie, hoor. Hier is groot moeilikheid op pad. En ek gaan nou vir julle gou hierdie dingetjie speel. En ek wil hê julle moet dink, julle moet kyk wat hier gebeur. Ek speel gou hierdie ding vir julle. Là, on arrive pas loin d'une plantation de maïs, OGM, le tout financé par le fils de Howard Buffett, le magnat de Wall Street, par Bill Gates, le milliardaire, et par Monsanto, le géant fabricant de pesticides et d'OGM. It's September 2018. I would never have imagined that this morning in Uganda would kickstart 3 years of my journalistic career. I think I see crops over there. I think it's maize, but not so sure. Ah voilà, ici là. Alors, c'est marqué zone de test pour plantes génétiquement modifiées. Et juste à côté, entrée interdite. Hello, how are you? Good morning.
I'm interested in American investment in Uganda, so I just wondered if we could snap one or two pictures of the test fields here. I think you need to see the director first. No, just been talking to the director. Yeah. He's not around. We can come in and just visit the place. No, for journalists, we have restrictions with journalists because you don't know what you can take, you don't know what you can cover. You know what is going on in Uganda. Yeah. It's kind of sensitive. Yeah. Okay. Thank you, madam. Thank you, have a good day. We asked for an official meeting several times before this happened. Il y a un mec de la sécurité qui a alerté pour qu'on nous prenne en chasse. A priori, on va se faire virer dans pas longtemps. Il nous cherche. Hierdie ouens word weggejaag deur die sekuriteit van die Gates Foundation in Uganda, omdat Gates nie wil hê mense moet begin agterkom wat hy doen nie. Maar kom ek wil vir julle graag hierso wys, want julle moet hierdie dokumentêr gaan kyk, hoor. Dis absoluut skreiende skande wat gebeur in Afrika met hierdie Gates Foundation. En hulle almal sit agter hierdie agenda 2030. Hulle sal vir Ramaphosa betaal, want Ramaphosa vat daai geld en hy implementeer die sisteme wat hulle wil hê. Ramaphosa is hulle puppet. Dieselfde met die DA. Ek weet nie of julle John Steenhuisen gesien het met daai UN badge wat hy gedra het op sy skouer nie. Self met Alan Winde sy Sustainable Goals badge wat hy so trots dra. Dis alles deel van Agenda 2030, maar julle sê vir my, ag nee, dit is net conspiracy theories. Dit is nie conspiracy theories nie. Hierdie goed gebeur onder ons neuse. Nou, ek wil gaan vir julle iets wys. Ek soek dit nou net. Kyk hierso. Kyk gou. Hulle noem dit Wave. Ma thèse là-bas, et je gardais toujours les attaches avec le Donald Trump pour prendre sur un ceinture. Justement, ce centre, il est souvent critiqué parce qu'il est financé par Monsanto, qui du coup, c'est un centre qui promeut les OGM et la recherche. Monsanto était juste la rue d'en face. Et vous savez, entre chercheurs, on aime bien discuter, communiquer, comprendre ce qui se passe. Donc, nous avions des collaborations vraiment scientifiques. Donc, vraiment, ce financement de Danforth par Monsanto, bon, je ne m'y connais pas. Bon, je ne pourrais pas vraiment parler de ce que je ne sais pas. We traced the funding that he claims to not know anything about. A study co-authored by Dr. Peter himself and a Bayer Monsanto employee. In 2004, the two researchers wrote that they had manipulated a component of a cassava gene to make it more resistant to pests. Their technique? Gene silencing. Est-ce que vous êtes en train de préparer l'arrivée d'un manioc OGM en Afrique de l'Ouest? Je réponds non, qu'il n'y a pas d'OGM ici. Je serai pour les plantes transgéniques à condition que les conditions soient réunies et qu'il y ait vraiment un besoin. Actuellement, le besoin, il n'est pas là. Mais il faut être préparé. Il faut être préparé à tout. One of the rooms in this laboratory has a rather controversial name. Donc en fait, ça c'est la salle dont je parlais pour l'amélioration génétique. Et très très rapidement, d'ici 6 mois, tout cela sera opérationnel. D'ici à 6 mois, dans cette salle, vous commencerez à faire du genetic improvement, de l'amélioration génétique? Non, pas vraiment. Nous allons apprendre les techniques. C'est différent. Et nous préparer en même temps à acquérir les nouvelles technologies telles que le CRISPR, toutes ces nouvelles technologies, lorsque nous serons vraiment prêts à les recevoir. Mentioning these new techniques makes the professor uncomfortable. Okay, laat ek gaan forward na die volgende gedeelte toe, want hier kom baie interessante goed uit. Kom ons gaan kyk gou hierso.
This is the heart of philanthrocapitalism, the investments of a billionaire perfectly aligned with the interests of agribusiness. Ideologically, Mr. Gates is a firm advocate of capitalism in essence. And the question we're facing now is whether capitalism is in conflict with the governmental need to protect different populations. The key to the Gates system is in its financial structure, how its $50 billion in assets are used. That money is then invested in the stock market, in essence, in many different companies, and it's done so through essentially what the Gateses see as something like a blind trust. The cash that the Gates Foundation invests, for example, in Africa, comes from dividends received as a shareholder in a whole bunch of companies. Yes, and that's how most foundation endowments work. They're dividends that come back into it's not just dividends, how the portfolio is invested, your capital is lent to those companies, in essence, in order to own shares. So these endowments own portions of different companies. In the list of investments and therefore profits of the Gates Foundation, we find industrial giants. Amazon, Apple, Coca-Cola, and again BASF, the German chemical giant in the forefront of GMO seed sales. En Jaco Kleinhans sê, dis foolish. Wie is die mense wat vir Cyril Ramaphosa befonds? Germans. The Gates Foundation holds over $7 million worth of shares. Amazon's profits? Part of it goes to the Gates Foundation. Coca-Cola's profits? Some of it also goes to the Gates Foundation. Money generated by BASF GMO seed sales? Again, into the Gates Foundation pockets. With Gates, Wall Street wins every time. His decisions on genetic modification become the destiny of an entire continent. This is true for agriculture, but also, more surprisingly, for malaria. Ja, kyk, hier kom die muskiete. Please join me in welcoming Bill Gates to the stage. Aujourd'hui, le gouvernement a sérieusement des difficultés pour dire non par rapport à ce que Bill Gates veut faire ici. Just to have a better viability, be stronger, maybe have a quicker development time. Ça renforce les doutes qui s'installent maintenant à nous. In Africa, the former Microsoft boss has found another area in which to promote his plans for GMO. As Gates takes it upon himself to stop viruses and more specifically, mosquitoes. A disease that kills a child every other minute of every day. In this field, Bill Gates and his foundation have the power of a state behind them, as shown here in Lyon in October 2019. All the heads of state across the globe come to announce their pledges to fight malaria. And the big star of the charity gala has a front row seat. There's an old joke in English, where does an 800-pound gorilla sit? And the answer is anywhere it wants. And Bill is the 800-pound gorilla who the G20 is going to invite into its meetings and give it a seat at the table like he's a country. You know, it's the really dangerous side of philanthrocapitalism, right? That if you have enough money, you get to determine what the right path is for a set of countries as diverse as there are in Africa. Je veux vraiment remercier Bill Gates et sa fondation parce qu'il est aussi au rendez-vous. Il a été au rendez-vous historiquement et il est au rendez-vous à nos côtés de l'augmentation. Donc, et je conclurai là-dessus, je ne laisserai personne sortir de cette pièce
ni quitter Lyon tant que les 14 milliards de dollars ne seront pas obtenus. EU kan het hanteren. Baie geld. Generous donors will be invited to announce their commitment to the Global Fund for the next 3 years. The European Union will contribute 550 million euros. £1.4 billion pledge. $840 million. $930.4 million Canadian dollars. $1 million de dollars américains. $6 millions de dollars américains. $6 million US dollars. $1.5 million US dollars. $12 million US dollars. $1 million de dollars américains. $1 million de dollars américains. We are a few steps away from Bill Gates with 1,000 questions to ask. But in his perfect world, everything is planned, and we are not on today's agenda. Please join me in welcoming Bill Gates to the stage. Who else but Bill Gates can surpass Europe in pledges? Everybody here has really stepped up, a lot of generosity, and although we don't know the exact total yet, there's no doubt that we've made a significant increase. Our foundation is proud to be a part of that with our $700 million commitment. Who else but Bill Gates can receive a standing ovation from African heads of state? We were working on a new generation of nets, and we have now today the Interceptor G2 right here, and these are new, but even in the next year, they'll be going out by the millions. These net figures that Bill Gates is so proud of are signed by BASF, one of the companies that his foundation is a shareholder in. Our foundation has been working with BASF and MedAccess. With his power, the Gates Foundation can offer mosquito nets to fight malaria in the most remote villages of Africa, as here in Ivory Coast. Donc, essayez d'utiliser la moustique imprégnée et bien utilisée pour éviter la piqûre des moustiques, qui évitera le paludisme. Le paludisme, je connais très bien puisque moi-même je l'ai tous les 3 mois. Ici, dans ce village isolé, toute la prévention et la lutte contre la maladie sont... Oké, kom ons beweeg aan. Volgende. Ça va bien? Comme ça. Nous avons été approchés par le projet Target Malaria. Le projet, tel que nous l'avons compris, consiste à modifier génétiquement les moustiques pour pouvoir rendre stériles les moustiques femelles qui transmettent le paludisme. Seulement, quand on parle de modification génétique, n'étant pas scientifique, je ne peux pas savoir à terme est-ce que ces moustiques-là, transformés génétiquement, ne vont pas créer d'autres problèmes. Est-ce que vous savez qu'il y a eu une opération similaire au Brésil? Non, je n'ai pas trop bien suivi cet épisode. The mayor didn't follow what happened in Brazil. However, we did. In September 2019, the leading scientific journal Nature published a report by an independent researcher, Jeffrey Powell. His findings are rather worrying. I have a project going on in Brazil with people in Rio de Janeiro. And I heard about this program going on in Jacobina where they're doing these releases of Oxitec. So I think, okay, if they're not doing it, maybe we should check to see if it's happening. What happened is that you and your team, you physically captured genetically modified mosquitoes to see what happened with them, right? Right. We wanted to check, do any of the genes that were in the release strain now incorporated into the natural population or the target population? Okay. And that's what we found. The genetic modification failed twice.
First, it didn't exterminate the targeted mosquitoes, but moreover, these modified mosquitoes reproduced with wild mosquitoes and transmitted the modified gene to them. For Jeffrey Powell, all the mosquitoes in the area could become more robust. So my question is that they could have been more robust to what? Just to have a better viability, be stronger, maybe have a quicker development time. These are all things which you can find when you make hybrids. Sometimes they can develop faster, they become larger, they live longer, they're more fertile. That's what I'm thinking. Whether the Brazil and target malaria projects were funded by the same benefactors or not, the similarity between the projects is undeniable. Will the mosquitoes in Burkina Faso one day mutate too? No one in Burkina had considered this possibility until we showed Jeffrey Powell's study to the mayor of Bobo Dioulasso. On va appeler les gars de Target. Oui, monsieur Meda? Oui. Bonjour. Bonjour. On the phone, the target malaria communication officer. Est-ce que l'information est fondée sur le Brésil? J'ai des relations au Brésil, mais ensuite, comment ça s'est passé? L'information, vraiment, je crois qu'on peut se rencontrer. Parfait, ça marche. Bon, mais il dit que lui ne sait pas comment ça s'est passé. C'est ça qui m'inquiète maintenant parce que si c'est le même projet et que... Right. Ek het vir julle hierdie dokumentêr nou so 'n bietjie gewys. Julle kan dit self gaan kyk. Ek sal die link in die description sit. Maar mense, julle het geen idee wat in Afrika gebeur nie, hoor. Ons voedsel, ons land en nou hierdie muskiete. Nou ek wil gou vir julle iets wys as ek kan. Die mosquito China outbreak, mosquito China virus. Kom ek gaan kyk gou hierso. Ja, kom ons kyk gou hierdie dingetjie want hierdie is ook deel van die Bill and Melinda Gates Foundation. Kyk gou. A mass a story that's pretty much related to that. The country where the COVID pandemic began is now a hotspot for an illness spread by mosquitoes. Health officials in China have ordered a mass disinfection measures. The region near Hong Kong has reported more than 7,000 cases in recent weeks. Yikes. And the U.S. has now issued a travel warning. We remember how things start. Ramy Inocencio has more on this story. From above, drones sprayed anti-mosquito agents as workers below sprayed streets and apartments of Guangdong province in southern China. This painful mosquito-spread virus is called chikungunya, first identified in Africa in the 1950s. It causes severe joint aches, fever, and fatigue. And after once a century rainfall in China is now flourishing, prompting the Centers for Disease Control to release a level 2 travel warning, urging Americans to, quote, practice enhanced precautions if traveling to parts of China, Bolivia, and much of the Indian Ocean region. In response, China's foreign ministry spokesman said the current situation is preventable, treatable, and controllable. Beijing has learned strict, fast containment lessons fighting SARS in 2003 and the COVID epidemic since 2019. Doctors have forced patients to stay in hospital for 7 days to stop further spread. While there is no cure for chikungunya, most patients do recover in a week. China fighting to stamp out this virus fast. Nou, dit het nou weer uit daai lab uit ontstaan, daai selfde Chinese dokter wat die coronavirus in daai Wuhan lab vrygelaat het. Sy het weer gewerk aan hierdie projek en toe ewe skielik toe ontstaan hierdie siekte nou onder die Chinese. Weer befonds deur die Bill and Melinda Gates Foundation. Ek kan net my misnoë uitspreek. Omdat Suid-Afrika Bill Gates Foundation so openlik ontvang. Niemand kan aan hierdie man raak nie.
Kanada is al up in arms om hom in die tronk te stop, maar niemand doen dit nie, want hy's untouchable. Hy's untouchable. Nou, Jaco, hierdie is nie foolish nie, hierdie word gewerk met 'n agenda. Hierdie hele ding word gewerk met 'n agenda. En ons weet wat is hierdie agenda se naam. Agenda 2030. En ek kom weer terug. Hierdie man wat hier sit, Ramaphosa, luister vir sy baase wat in Europa sit. Dis hoe hy ook nog in power bly, want onthou, die DA word ook befonds deur hierdie Agenda 2030. Daai geld gaan nie verdwyn nie. Dit gaan wel in die infrastruktuur ingaan. Ek meen hulle met die My Mzansi app skryf, wat hulle besig is om te skryf, hulle gaan dit ook nog befonds, wel hulle het klaar befonds, seker. En dis op ons tafel. Ons gaan 'n digitale ID kry, soos die UK, en dan gaan ons geforseer word om dit te gebruik, om die internet te kan gebruik, om al ons payments te doen, en al daai goeders, en jy gaan gekaf word. Jy gaan in 'n digitale tronk gesit word. Hierdie is alles vir Agenda 2030. Kom ek gaan hierso. Ek was so, daar's die badge. Daar's die badge. Kom ons hê, subs. Agenda 2030. Soos dit, kyk hierso. Soos dit. South African Police Service Agenda 2030 refers to Sub-Strategic Plan 2025 to 2030, which aims to professionalize the police service and improve crime prevention and the response by focusing on 3 main outcomes: increasing community safety, combating priority crimes, and modernizing subs capabilities. This strategy is aligned with the National Development Plan 2030 and the government's medium-term development plan 2024 to 2029. Key goals include restoring public confidence, improving technology, enhancing detective and forensic services, and strengthening community partnerships. Alles deel van Agenda 2030. Die anti-christelike sisteem van ons wêreld. Mense, julle weet nie wat gaan aan in hierdie land nie. Julle weet nie wat gaan aan in die kontinent van Afrika nie. En julle wil dit uitmaak as conspiracy theories. Ek gaan vir julle mooi vra om wakker te word, want julle weet nie wat onder julle neuse aangaan nie. Hier gaan nog baie bloed vloei in hierdie land. Want hulle wil die populasiegetalle beheer. Ai vat die jobs. Hulle maak die borders oop. Hulle soek dat daar bloed gevloei moet word in Suid-Afrika. En dit sal my ook nie verbaas as Bill Gates agter al hierdie plaasmoorde sit nie.
dat hy die EFF befonds om ons boere uit te haal. Want hy soek die grondgebiedens in Suid-Afrika. Want hy wil monopolie hê oor al ons voedselprodukte. Baie dankie dat julle gekyk het. Gaan doen navorsing. Ek vra julle mooi. Get educated.